بسم الله الرحمن الرحيم. Si kung aran wallah, ama saling gagaw, ama kalimuon. طاسيم Swallay mataw ko pakaan tapanian roo. تلك آيات الكتاب المبين Giyaya na mga ayat ko kitab miya kausay. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين Bendeng kamapaka pagagta ginawang kaya Muhammad, kudiran kabalo yakipaparatiyaya. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين O kabaya ami, napakaturunan nami sira na puun ko langit sa tanda na matatap sa mga ligiran sa kapakasusundungiranon. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين Nada apa kataling umakira na pananadema puun ko Allah ama saling gagawa begu. Abasiran de mabelo ya kita tali kuderkanian. فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون Na saben-saben rapia kambu kegiran surasul. Na pekataling umakiran dan sumanga tutulan kumya beloi sirano nagiiran sendegan. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم Bayaran de mailay solupa. Ay kada kelap ya katu miron ko umani sasusuna mapia. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين Mataan aad na matataguro umana titu mga tanda. Nada mabaloi sukada kelangkira na kipaparatiyaya. وإن ربك لهو العزيز الرحيم Na mataan na sukad na nakana tituas kanian sumabagra makalimuon. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين Naguni na tiyawag ukad na nakasumusa, songka kupagtawa mga derwaka. قوم فرعون ألا يتقون Pagtaw o Piraun, inusiran di penanggila. قال رب إني أخاف أن يكذبون Kadnang ko mataan sa na ipkalakakan ubakwiran pakambukaga. ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون Gugumag tararbakan, gudi mapakas sa dilaakan, nasuguing kasuheron sa mimbabidakan. ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون Guad na kasalaang kukiran, na ipkalakakan ubakwiran bunua. قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون Pitero Allah, aknap nai, nalalakaw kan wadua, raksu mga tanda ami, mataanas kami na babidiyo, apa pemamakinag. فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين Nasongkano ko Piraun na turwaniyo, amataanas kami na sugu ukad na no mga kaadn. أن أرسل معنا بني إسرائيل Butawaning kar kami sa mga muryataw Israel. قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين Pitero o Piraun, bamis kada paguyag-uyag sir kami ko kawawatayr ka, gumiya katargkar kami ko kauyag-uyag ka sa miya kapipiraragun. وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين Guping gulaw lang ka, suping gulaw lang ka, asuping gulaw lang ka, akya pamunuo ka. Naska na miya padkuda mga tadmiyan. قال فعلتها إذا وأنا من الضالين Pitero umusa, miyang gulaw lako to nasamaw to nasakan na padko miyang ariribat. ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين Napialagu yung koskano, kakagiya ini kalakakan skano. Nabigan ako ukad ng ko sa ungangan. Gubyelo ya ko niya napad ko mga sugu. وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل Nagyutuman na limo ay pupengalimu o karakanuto.
sakia pangunguri penangka kung mga muri atau Israel. قال فرعون وما رب العالمين Pitur o Firaun, naanto na asukad na no mga kaadn. قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. Pitur o Musa, asukad na no mga langit agusulupa, gusto nga ni na pagilta na duanan, os kanu nakitutumangkad. قال لمن حوله ألا تستمعون Pitur o Firaun kumakalilibeton, banyu demanag. قال ربكم ورب آبائكم الأولين. Pitur o Musa, asukad na niyo, gukad na no mga loksiwa miyang auna. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. Pitur o Firaun, amataan na susugur kanu, asosigur kanu na mataan na pembetengan. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. Pitur o yan, akad na no sebengan na gusto sedupan, gusto nga ni na pagilta na duanan os kanu na sebutan niyo. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. Pitur o Firaun, amataan au kuaka sa Tuhan na salah kaurakan, na sabnara itapi amis kadin ku mga kalabuso. قال أولو جئتك بشيء مبين. Pitur o yan, ati apia penad namin yung makorkan watan de mapayag. قال فأت به إن كنت من الصادقين. Pitur o Firaun, na taling umaan kas kanyan o miya beloy ka apad ko mga benar. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. Na iniitugin subedesyan, na samoto nas kanyan na nipaya mala. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. Gutiung gusyan na liman yan, na samoto nas kanyan na sindawa miyay layo kibabantay. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم. Pitur o Firaun ko mga nakuda alumilibetong, amataan na ya at titua balik mata alabi matao. يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون. Kebayaan niya na mapakaawa kanun niyang kulupa iyo sabab ko balik mata niyan, na anto na ipanguyaw niyo. قالوا أرجه وأخاه وبعث في المدائن حاشرين. Pitur wiran, apakala natangkas kaniyang gusto pagarin yan, nasuguing kas sumanga inged sa kalimudiran. يأتوك بكل سحار عليم. Kaaniran raka mawit so uman ibalik mata albi matao. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم. Namiyati mo so mga balik mata ko diyan diya kaptatalabuk ko gawi iya miya pento. وقيل للناس هل أنتم مجتمعون. Napituro ko mga manusia, inos kano, yatimo kano. لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. Kaantano kaunute so mga balik mata, o mabaloy siran asiran ima makadaeg. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. Nakagi ama kauma so mga balik mata, na pitirwirang ko Firaun, inumataan, aad na mapambagyan nami at titua balas o mabaloy kami as kami ima makadaeg. قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. Pitiro yan. Uway, gumataan as kano sa moto na pedun ko mga dedesegerakan. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. Pitiro kirano Musa, itug niyo sa kano na ipagitugiyo. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. Na iniitugiran sa mga taliran gusto mga bedesiran, gupitirowiran. Ebet ko menang o Firaun kamataan na sa katano din ipumakapagus. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. Na iniitugu Musa subedesyan,
Nasa moto naskanya na pupelululok niyan sa pupenali beiran. فألقي السحرة ساجدين Namia kasundung sa mga balik mata sa kipa kasusudud. قالوا آمنا برب العالمين Peter Weran, piara tiyayami sukadna nu mga kaadn. رب موسى وهارون Akadna nu Musa agusu Harun. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. Peter o Firaun, perhatian yuto ada akan skanu penkai dini. Mata anas kanian na titu amalar kanu asum yang endor kanu ko balik mata. Na mata ana katukawan yudin. Mata ana pamutulang ko din sumangaliman yu gusumanga ain yu sa di magunud. Gumata ana sulaang kos kanu din langon. قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون. Peter Weran, hadir kami pekamurala sub kitemur kami apad ku siksa sa dunia. Mata anas kami na si ibu kukadna nami pemakandud. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. Mata anas kami na may inamami akan napiar kami ukadna nami ko mga salaami. Sa kiabelo yami apaganay ko miya maratiyaya. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. Na inilah mami ko Musa, pangalaman ka sa mga uripeng ko, mata anas kanu na penalo ko ng kanwiran. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين. Nasyuguan o Firaun sa mga bendera inged sa kalimudiran. إن هؤلاء لشرذمة قليلون. Sa giinian teron, mataan na siran na yan at titu pagtawa mga iito. وإنهم لنا لغائظون. Gumataan na siran na titu tanwiran na piyakang gani. وإنا لجميع حاذرون. Gumataan na sakatano na langun tanudin makaiiktiyar. فأخرجناهم من جنات وعيون. Na piyakawaami siran ko mga pamumulaan gusto mga bulan. وكنوز ومقام كريم. Gusto mga kakawasaan gusto darpa amapiya. كذلك وأورثناها بني إسرائيل. Lagi duto, na piyaki pangwarisan nami ito ko mga murya tao Israel. فأتبعوهم مشرقين. Na pitalo ko na niran sirang ko kaya sabangikiran walungan. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. Na kagi amakamben taya sudua amadakal. Na pitero o mga pedu Musa, mataan na sakatano na perautan tanudin. قال كلا إن معي ربي سيهدين. Pitero o Musa, kenapa nai? Mataan na babidakan sukad nangko na turuun ako niyan. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. Na iniilah mami ko Musa, bentol na kasubadas ka ko kaludan, na ini bentol yanon, na miyasray, na mimbeloy so umani sa saraya lagi dupala wa mala. وأزلفنا ثم الآخرين. Na piyakas si pagamiroos so mga salakaw kiran. وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. Na siya betami so Musa agus so mga pediyan salangon siran. ثم أغرقنا الآخرين. Orian niya na inildamis so mga salakaw kiran. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. Mataan na ad na matataguro umana titu tanda, na demabaloy so kada kelangkira na kipa para tiyaya. وإن ربك لهو العزيز الرحيم.
Namataan asukadnan ka naskanian de ni mabegrama kalimuun. واتل عليهم نبأ إبراهيم Na beti ang kakiran sututulan ku Ibrahim. إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون Guni na piteru iyang kiama iyan gusto pagtaunian. Anto na ipsimba aniyo. قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين Piterwiran, apsimba kami sa mga berahala. Nagyaming bebesa alungana nakapsimba amiron. قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين Piterwiran, apsimba kami sa mga berahala. Nagyaming bebesa alungana nakapsimba amiron. قال هل يسمعونكم إذ تدعون Piteruyan, aino, kenegkanwiran ko masa akapepenung ganuyan yukiran. أو ينفعونكم أو يضرون Udi na kepia ang kanwiran, udi na kebinasa ang kanwiran. قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون Piterwiran, akna kami ato unami sumangalok sami alagi dutu agi iran gulaulaan. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون Piteruyan, aigda iyo ko skano napsimba aniyo. Skano gusto mangalok siwa miyang una. فإنهم عدو لي إلا رب العالمين Namataan nasiran nariduyakan, inunta sokad na no mga kaad. الذي خلقني فهو يهدين Asumiyad nerakan guskanya ni pengguna na urakan. والذي هو يطعمني ويسقين Guskanya ni pepekakan rakan gupepekay no merakan. وإذا مرضت فهو يشفين Gu igira amia sakit ako naskanya ni pepekapiarakan. والذي يميتني ثم يحيين Guskanya ni pekapatay rakan. Orianya na pagwiyag na kunian. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين Guskanya ni pengangarapan ang ko sa napinian rakan so kasalaang ko gawi iya kapamalas. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين Kadnang ko bagi akong kasaungangan, gutapiin akong kakumanga bilang ataw. واجعل لي لسان صدق في الآخرين Gusenggay akong kasabantuga na mapiasi ko pengauuri. واجعلني من ورثة جنة النعيم Gubaloy akong kaapod ko mga waris ko surga apakalma. واغفر لأبي إنه كان من الضالين Gunapiing kasyama, mataanas kanian na miyabaloy apod ko miya nga dededeg. ولا تخزني يوم يبعثون Gudi akong kapekarun dana ko gawi iya kauya gakiran ko anong anak kiyama. يوم لا ينفع مال ولا بنون Gawi iya di pekang gaya guna so tamok gusto mga wata. ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون Gudi akong kapekarun dana ko gawi iya kauya gakiran ko anong anak kiyama. Gawi iya di pekang gaya guna so tamok gusto mga wata. إلا من أتى الله بقلب سليم Inunta so tawa minitalinguman yan ko Allah so puswalinang. وأزلفت الجنة للمتقين Na ipakarani sa surga kumiyaman ang gila. وبرزت الجحيم للغاوين Gupakisan dengan sonaraka jahim kumiyang adededeg. وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون Guterong kiran, anda sos kanu napsimba aniu. Asala kau ku Allah. Ino, ketabangang kanuiran, udi na ketabanganiran na ginawairan. فكبكبوا فيها هم والغاوون Na panalim patuon siran roo.
sira nagusumya nga dededeg. وجنود إبليس أجمعون Gusto pagtawo iblis sa kasama-sama iran. قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين. Teruuniran, asiran nagi isiran ro sesawala. Ibet ko Allah ka mataan namiya tagu kami din ko kadedeg mapayag. إذ نسويكم برب العالمين Gua ni airim bengamis kano ko kadna no mga kaadn. وما أضلنا إلا المجرمون Nada amia kadedeg kami arwar ko mga raratay ungar. فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. Nada abagyan nami pumakaugu. Guda abulayo ka agumagad sa ginawa ko masaswa ami. فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. Na umataan na adna kapakakasuyami sa dunia. Na mabeloy kami apedkumya maratiyaya. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. Mataan na adna matatagur umana titu tanda. Nada mabeloy sukada kelangkira na kipaparatiyaya. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. Namataan na sukadna nakanas kanian dun sumabegrama kalimuon. كذبت قوم نوح المرسلين Piyakam buka gupag tau Nuh sumanga sugu. إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون Guani na pitero kirano pagariran na Nuh ino kanu di penanggila. إني لكم رسول أمين Mataan na sakan na sugur kanu akasasanaan. فاتقوا الله وأطيعون Na kalakan niyo swalla gu unuti ako niyo. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. Nada apengning kor kanu saya abelas. Da abelas rakan inunta si iko kadna no mga kaadn. فاتقوا الله وأطيعون Na kalak ni swalla gu unuti ako niyo. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون Peter Weran, inwa miska peratiaya. Aaya pagunu terka na sutanto ang mga bebebe. قال وما علمي بما كانوا يعملون Peter Uyan, ada ku katao akan sungani na sira nagiiran gulaulaan. إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون So itong ang kira na si ibu ko kadnang ko o katawin niyo. وما أنا بطارد المؤمنين Nak naabarakan paki pumugon sumya maratiaya. إن أنا إلا نذير مبين Sakan na mataga ko pupumaka ektera mapayag. قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين Peter Weran, amataan na uding kagnaki, hey Noh, na mataan na kebeloy kadna pedku praradiyemen. قال رب إن قومي كذبون Peter Uyan, kadnang ko mataan na supagtawakan na piyakambu kegekweran. فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين Nako kumakong kaagusiran sa kukuman na untol, gusabta kong kaagus sumanga pedak na miya maratiyaya. فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون Nasya betamis kanya nagus sumanga pediyan ko kapala mapapeno. ثم أغرقنا بعد الباقين Orian ya na inildami ko kay pusoto sumya nga lalambe. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين Mataan na adna matataguru umana titu tanda. Na demabeloy sukada kelangkira na kipaparatiyaya. وإن ربك لهو العزيز الرحيم
Namataan asukad na nakanas kanian din sumabagera makalimuon. كذبت عاد المرسلين Piakam buka gupag tawaad sumanga sugu. إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون Guwane na pitero kirano pagarira na hud. Ino kanu di penanggila. إني لكم رسول أمين Mataan asakan na sugur kanu akasasarigan. فاتقوا الله وأطيعون Na kalakani swalagu unuti ako niyo. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين Guda apengning kor kanu saya abelas. Da abelas rakan inunta so si kukadna no mga kaadna. أتبنون بكل ريع آية تعبثون Ino kanu giimbebelay ko umanidar pa ama puro sa too sa karimberan niyo. وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون Gupupengbaal kanu sa mga turugan, kaang kanu makakal. وإذا بطشتم جبارين Guwigira aming gulima kanu, naming gulima kanu akipa memendeg. فاتقوا الله وأطيعون Nakalakan ni swalla, guunuti ako niyo. واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون Nakalakan ni swalla, amigir kanu ko ngani nakatawan niyo. Migir kanu ko mga ayam gumanga wata, gumanga pamumulaan, gumanga bulan. إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم Mataan nasakan na ikawan nakan skano ko siksa agawi ihamala. قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين Peter Wiran, magisener kami, o eno miyang tumaka antawa ada kamabeloy apad ko mga pangangetuma. إن هذا إلا خلق الأولين Dakong kaya inunta na parangay o miyang uuna. وما نحن بمعذبين Naknaaba kami pengasisiksa. فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين Napiakam bukagiran skanian, na binina sa misiran, mataan na ad na matataguro umana titu tanda, na damabeloy sukada kelangkira na kipa para tiaya. وإن ربك لهو العزيز الرحيم Mataan na sukad na nakanas kanian din sumabagera makalimuon. كذبت ثمود المرسلين Piakam buka gupag tawa samud sumanga sugu. إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون Guwane na pitero kirano pagarira na saleh, ino kanu di penanggila. إني لكم رسول أمين Mataan na sakan na sugur kanu kasasanaan. فاتقوا الله وأطيعون Na kalak ni swalagu unuti ako niyo. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين Na da apengning kor kanu saya abelas. Da abelas rakan inunta so si kukadna no mga kaadna. أتتركون فيما هاهنا آمنين Baka no kibagak si ko ngani na matatagu si akisasarig kanu. في جنات وعيون Si ko mga pamumulaan gu mga bulan. وزروع ونخل طلعها هضيم Gu mga perperan gu mga korma asungungan yan na kialutuan. وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين Gu pepemeso kanu ko mga palaw sa mga walay. Ap kebebaya kanu. فاتقوا الله وأطيعون Nakalakan ni swalagu unuti ako niyo. ولا تطيعوا أمر المسرفين Na dinyo pagunuti so suguan ng mga malawani. الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون Asiran na pupemina sa siran kulupa. Gudisiran pengumpia. قالوا إنما أنت من المسحرين Peter Wiran, aska na pedden ku kita tarapunan. ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين
Kena abaka di manusia lagi demi na bagay kasatan dawas ka na pad ko mga benar. قال هذه ناقة لنا شرب ولكم شرب يوم معلوم. Pitero iyan. Akate so unta, aad na kipantagiyon ko kainom, guad na kipantagiyo ko kainom, ko gawi iya mapapanto. ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. Na diniyusugatas kanya ng marata, kamadensal kanu asiksa ko gawi iya mala. فعقروها فأصبحوا نادمين. Na biyunuiran uto, na miya baloy sira na miya makasendit. فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. Na miya densal sira no siksa, mataan aad na madadalam rauman na titu tanda, na demabaloy so kada kelang kira na kipaparatiaya. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. Namataan na sukad na nakanas kanian dun sumabagra makalimuon. كذبت قوم لوط المرسلين. Piyakam buka gupag taulot sumanga sugu. إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون. Guwane na pitero kirano pagarira na lot. Ino kanu di penanggila. إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. Mataan na sakan na sugur kanu wakasasanaan. Nakalak ni swallahu unut yaku niyo. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. Na da apengning kor kanu saya abelas. Da abelas rakan inunta susii kukadna nu mga kaadn. أتأتون الذكران من العالمين. Ino niyo pupengabaya so mga mama ko mga kaadn. وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. Na pengganatan niyo so inadenar kanu okadna niyo wa mga karumaniyo. Kena kas kanu na pagtawa mga malawani. قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين. Peter Wiran. Amataan auding kagneki hey Lot. Namataan na kebeloy kad na pedkupia makaawa. قال إني لعملكم من القالين. Peter Uyan. Amataan na sakan na pedkup kekararangit ko gelebekiyo. رب نجني وأهلي مما يعملون. Kadnang ko sabta kong kaguso talok rakan puong kugirang gulaulaan. فنجيناه وأهله أجمعين. Nasyab tamis kanya naguso talo ko nakasama-sama iran. إلا عجوزا في الغابرين. Inunta sulok sa karumanian. Kami ni tapi kumiyanga kakakal kusiksa. ثم دمرنا الآخرين. Urian yan na piula ngamis sa mga salakaukiran. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. Gupia ka uran na nami siran sa uran na ator. Namiyak karata-rata a iniuran ko piya makaiktea radin para tiyaya. إن في ذلك لآية إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. Mataan na ad na matataguro uman at ito tanda. Na dumabaloy sukada kalang kira na kipa para tiyaya. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. Namataan na sukad na nakanas kaniyan din sumabagra makalimuon. كذب أصحاب الأيكة المرسلين. Piyakam buka gumanga tao sa ikas sa mga sugu. إذ قال لهم شعيب ألا تتقون. Guwani na pitero kiran swaib. Ino kanu di penanggila. إني لكم رسول أمين. Mataan na sakan na sugur kanu kasasanaan. فاتقوا الله وأطيعون. Na kalak ni swalla guunot yaku niyo. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. Na da pengening kor kanu saya abelas. Da abelas rakan inunta susii ko kadna no mga kaadn.
أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين. Tarutupan iyo suka pagesad na uba kanu mabeloy apad ko pepemangurang. وزنوا بالقسطاس المستقيم. Na timbang kanu ko timbangan na makauuntol. ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. Guda akurangan iyo ko mga manusia ko ngani-nganiran. Gudi kanu pengalan dada ko lupa. Apa pemaminasa kanu. واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين. Gukalak ni swalla amiyadin rakanu. Gumiyadin ko mga kaadna miya ngauuna. قالوا إنما أنت من المسحرين. Peter wiran. Aska na pedden ko kita tarapunan. وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين. Nak naaba ka di manusia alagi demi. Na mataan na arangan na mirka na pedden ko mga bukag. فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. Na ulugi kaming kasapi segintas ko seksa ko langit oska na ped ko mga benar. قال ربي أعلم بما تعملون. Tero yan. Asukad nang ko'y mataw ko giinyong gulaulaan. فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. Napiakam bukagiran skanyan. Namyadan sal serano seksa ko alungan na kinilalan sayo gebun. Mata anaya amia beloy ya seksa ko alungan na mala. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. Mata ana adna matataguru umana titu tanda. Nada mabeloy so kada kelangkira na kipa para tiaya. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. Na mataan na sukad na nakanas kanyan din sumabagrama kalimuun. وإنه لتنزيل رب العالمين. Na mataan na giya Quran ya atitu ay niturun ukad na mga kaad. نزل به الروح الأمين. Initurun na ya unyawa akasasariga na su Jibril. على قلبك لتكون من المنذرين. Si ko puso kaya Muhammad. Kaangka mabeloy ya pedkumya maka ikhtiar. بلسان عربي مبين. Sa basa Arab mapayag. وإنه لفي زبر الأولين. Na mataan na ya atitu madadalam ko mga kitab miya nga uuna. أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. Badami adin kira na tanda akatawan skanya no mga ulama ko mga muriya tao Israel. ولو نزلناه على بعض الأعجمين. Na o inituro namin skanyang ko sabad ko na aba mga Arab. فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. Naguniyang kira no to biyatya na dira no to peratiayaan. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين. Lagi daya akia pakasulda meron ko mga puso o mga raratay ungar. لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم. Dira no to peratiayaan taman sa diran kasandengan susiksa amali pedes. فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. Na makataling umakiran susiksa sa mitalembe. Asiran na diiran maiinengka. فيقولوا هل نحن منظرون. Na materwiran. Ino saketano ketaalik raketano. أفبعذابنا يستعجلون. Peter wallah. Ino asusik sa amin na pupengeniran na kagaanian. أفرأيت إن متعناهم سنين. أفرأيت إن متعناهم سنين. Aig da ka, amay kapakasawit nami siran ko kapipia ginawa sa pipiraragun. ثم جاءهم ما كانوا يوعدون. Orian ya na makaw makiran so inidiin dikira na siksa. ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. Na dikiran makalinding supya kisawitang kira na kapipia ginawa. وما أهلكنا من
قرية إلا لها منذرون Nada abini nasami apagingid abada amia maka ikhtiaron. ذكرى وما كنا ظالمين Pananadem nakna aba kami mga salimbut. وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون Gukna aba ini turun sekanya no mga syaitan. Gudikiran patut, gudiran kegege. إنهم عن السمع لمعزولون Mataan nasiran nasuka pamamakinig ko langit na piyakignekang kirandun. فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين Nadi ka penungganoy sa pedwala. Atuhan na salakaw ka mabeloy ka apad ko pengasisiksa. وأنذر عشيرتك الأقربين Napaka-ikhtiarang ka sa mga tunganay ka ang mga dedeseg. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين Gupakay na yang kasuguwing ka kutawa minuter ka apad kumya maratiyaya. فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون Naamay kasurangang kairan na tiruang ka amataan na saken na angya sapo kugiin yung gulawlaan. وتوكل على العزيز الرحيم وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم Gupanarig ka kuwala ang mabagara makalimuon. Aso pupukailair ka kumasa aka patindig ka. وتقلبك في الساجدين Gusto ka pupugikas-kas ka arak sa pupumanujud. إنه هو السميع العليم Mataan na yaas kanyan sa pupukanagmataw. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين Bakor ka no penutula. So tawap pada no mga syaitan. تنزل على كل أفاك أثيم Tupad kung umani buka gabaradusa. يلقون السمع وأكثرهم كاذبون Atatan dengan iransa pamamakinegan sa mga syaitan. Naso kada kalangkiran na mga bukag. والشعراء يتبعهم الغاوون Naso mga pababayok na pugunutan sirano mga dadadeg. ألم تر أنهم في كل واد يهيمون Bang kadamayla ya mataan na siran na puprumparumpak siran ko umani labuay. وأنهم يقولون ما لا يفعلون وأنهم يقولون ما لا يفعلون Gumataan na siran nagiran teroon sudiran penggulaulaan. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون Tabiyon sumya maratiyaya. Gupinggalub kiran sumanga pipia. Gutiad maniran swalla sa madakal. Gusya butiran na ginawairan ko oriano kya salimbuti-kiran. Nakatukawan de nusiran na mga salimbut. O anto na adarpa akendudan ikendudaniran.